Pozdrav ljudi, evo nas ponovno u CroatianGamesFB, danas ćemo igrati Day of Defeat Source. Ljudi, vjerojatno je ovo i zadnja epizoda, to ne znači da neće uopće biti više te igrice, ali možda i stvarno neće biti te igrice. Zato što eto, 3 epizode smo snimili i vidjeli ste kakva je igrica. Tako da će ovo biti najduža do sad, najduži klip do sad što se tiče ove igrice. Pa onda možemo krenuti. Ok. Uzet ćemo ovo. Nego ćemo htjeti. Ok, ide dosta brzo. Ajde, prihvati. Ok, to na ovom dijelu najviše mrzim kad stane. Ok, evo ga. Da, zašto sam rekao da će biti ovo najduži klip što se tiče ove igrice? Zato što ćemo snimati sa obe dvije ekipe u jednom klipu. Ili možda ne. Ok. Ne. Ok ljudi, do sad sam bio vani. Smrdi su mi se prsti, tako da teško ću mirati ili moram snimiti klip, sad ga već dugo nisam snimao. Koliko je to? Ali ne kontam zbog čega mi promijeni tako. Okay. Ajde, promijeni. Ok, ićemo opet. I možda ne. Ićemo sad pa sad pištoljem. Zato što baš i ne volim kad idem 2 puta sa istom puškom. One dvije prošle epizode od ove igrice su bile iznimka. Tamo smo pokazivali. I da, ono što sam rekao u prvom klipu, znači u upoznavanju, da ćemo možda snimati Farming Simulator 15, snimat ćemo ga sigurno. To sam rekao zato što mi je laptop bio u kvaru. O, ti si imao, ok, sorry. Da, to sam rekao zato što mi je laptop bio u kvaru, nisam mogao izvući ovaj za CD. I ovaj isto moj jebo. Kako me usere. Brale, uspeo sam. Evo ga, sad ste vidjeli da je moguće ubiti svog lika. Evo da pokažem još jedan put. Ok, samo malo. Da. Evo, što je ovo? Kako može tako mirno držati stranicu? Ajde, kurac. Ok, idemo dalje. Marš.
Šta to piše? Stand by. Jebem ti bombe. Na to. Odakle pucaš? Okej. Nema nikog. Okej, fuck. Da, u ovoj igrici su većinom, kak bi rekao, ruski. Ruski govor. Tako je, daj bazuku. Gledajte ovo. Ćemo ostaviti tragovi. Jebote, dvojica su. Trojica čak. Ok, hađamo tamo. O, što je ovo? Brš, u kurac. Ok, evo ga, uspjeli smo ući u Selmi.
Ok, pobjedili smo. Nemam pojma zbog čega svaki puta ova ekipa pobjedi, možda zato što ih je to uvijek najviše. Kako nas zatukuje? Jebote snajper. Ljudi ništa, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Da, i što je bitno još reći, zaboravio sam, u ponedjeljak otvaram još jedan kanal, to će biti za bildanje i zvat će se X-Body Master, pa vidimo se, bok!